Jantaya ing orasyon, kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalangning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kaya katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pengako ng Jesucristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, king kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Jesucristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana yung ligaya ng pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Jesucristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalananga, iyanasa. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi may po pakisigraduan na isulat ka rin kaya katamang contact tracing form, inkompleto ang pong updated a detalye. Din kaya katamang set number pakapaskilaking lalamda rin kaya katamang luklukan, at isulod yun pong masalese din kaya kayong face mask at face shield hanggang mayari po yung misa. Dakal pong salamat. Mayapayabak po kaya kayongan. Biti punta mo po ngeni ba tayong samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lapuding makatuki. Paraging kapasalamatan da puri William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alves, Adir David, Zenaida David, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbod and family, Medina Capulong, Reynante Dabo and family, Catalina del Rosario and family, Krista Marie Alvarez, Leonard Gregory Alvarez, Josie Alvarez, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Margot Calara, Villanueva Dairit family, Paraking Aldo anibersaryo ng Karelang Kebaitan, Ponciano Garcia, Janine Matito, Aini Gail Macabulos, Normita Wahed, Rosemary Valencia. Paraking kayadwanan at pamanantabi ng Banal Espiritu, kareng families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin. HRP staff and mandated organizations, Maria Trinidad Lizatin and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Governor Dennis Sanyoli Pineda and family,
Rosel Pineda, Cel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyot and family, Ryan Leslie Quinto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Mananquil, Josephine Gonzalez, Marian Mananquil, Marinette Garcia, para king kapaldanan pamigakatawan ang pong espiritual ng Joy Espino and children, Krista Marie Alvarez, for good health and protection of Imang Auring Between and family, Ricardo Ramirez Sr. and family, Alex and Ler Paras and family, Gabi and Julie Fabella and family, June, Mel, and Abigail Ramirez, Edith and Adrian Gonzalez and family, Rose de Miguelio, Norma Manaloto and family, Senica Pili and family, Herminia Narciso and family, Gloria Munoz Angosta, Angosta family, Santiago family, DMI, Daughters of Mary Immaculate and their families, para kay malalagong kapaldanan dari Helen San Pablo, Lawrence, Ricky Brillante, Ritzy Pablo, Cipriana Boncocan, Imang Auring Between, Ricardo Ramirez Sr., Gabriel Fabella Sr., Gina Grabarski, Agnes Pangan, Lourdes Guadamor, Renato M. Panganiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Lolita de Jesus. Petition and healing for successful surgery of Eunice. Ganakantala naman din kaluguran tamang mayangon na biya lalong-lalo na rin Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo P. Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon Sr., Lourdes Dizon, Susana Between, Mercedes Between, Alejandra Between, Godofredo Batak, Eleanor Maldia, Policarpio Between, Roberto, Milagros, Raul Between, Ursulo, Magdalena, Jeremias Between, Francisco, Aurora Dizon, Antonio, Cisenando Dizon, Odilon Sr., Marieta Raimundo, Clarissa Fabros, Roman and Epifania Dizon, Aurora Dizon, Hermenegildo Dizon, Nemencia Dizon, Estrella Dizon, Jesus, Alan, Teresito Maglalang, Adelwisa Reonyo, Angel Dizon, Grace Werner Dizon, Mali As Dizon, Eusebia, Gloria, Roan Ramirez, Dioscoro Sr. and Lucila Ramirez, Dioscoro Jr., Diosdado, Ner Ramirez, Edgar Ramirez, Aurea Montalvo, Manolo Dizon, Roman and Elena Viray, Esther Viray, Lucia Fungo, Max Fabella, Raimonda Yagonia, Justiniano Manansala Sr., Almario, Magdalena, Roberto Salta, Teresa Tuason de Guzman, Leon and Sosima Grabarski, Dominador, Milagros, Lola Marie de Castro, Virgilio Narciso, Manuel Bautista, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilian Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bonkeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Josefa, Alberto, Julio, Raquel, Cecilia, Eladio, Corazon, Marlinda Gueco, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Felipe Buon Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Apong Bising Pinlak, Benjamin Canlas, Aaron Fabian, Nati Bognot, Rufina Ferreras, Catherine Kyle Manlapas, Daisy David, Keith Jerome David, Ricardo, Marianito Ador, Gertrudes David, Ricardo Bermudo, Venancio David, Felicissima and Alfredo Sarmiento, Milagros Amador, Lutgarda Felix, Rodante Sangil, Lorenzana de Guzman, Lucas de Guzman, Vicente Martin Rivera, Soul Nearest the Gates of Heaven, Manolito Gueco, Nicolasa and Carlito Pineda, Efren Maninang Jr., Africa Salenga, Edwin Salenga, Arnel David, Adrian David, Benedicto David, Pati Gutierrez, Regina Calaguas, Pantaleon Gomez, Julieta Gomez, Susana Soriano, Helenita Menjola,
Pedro Menjola, Consolacion Menjola, Joventina Garcia, Rolando Pineda, Tita Chichi Nepomuceno, Catalina and Javier Pineda, Ditos Loriente, Clemente Dairit, Norma Gutierrez, Asuncion Timbol, Juanita Roman, Han Liz Strand, Reynaldo Dabud, Ivy Santos, CJ Arbas, James Christian de la Cruz, Carmelita Dabo, Romeo del Rosario, Ivan Ray Dabo, Dominic Dabo, Leonila Calaguas, Benjamin Calaguas, Olivia David, Carmen Uicana, Carol Chua, Leoncio Uicana, Freddy So, Lolita Uy, Antonio Uy, Willie D., Rosita Gaurino, Kima, Teresita Espinosa, Johnson C., Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Shalin Ampalayo, Alfredo Magalmo, Luz Viminda Villacorte, Maria Elena Zabala, Eduardo and Felicidad Pablo, pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan kimpakalulo ng Ginoo. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Christus, Christus,
Kilag yun ang igpam, poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Iso Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing sala ning banal na Espiritu, manatili kaya kayman. At kaya ka ang timurin. Nginingaldo iti, pagmasusyenta mo po, ing solemnidad ng Kristong Ari, Kristo Rey, i Kristo yung kakatamong tune Ari. Dengaluwang tao, tutupin po ating Ari ketiking yato. Dapat ing karelang kayarian, eya manatili kapilanman. Ing kayarian ng Kristo, magumpisa ngaya po karing puso tamo. Ing kayang kayarian, eya meto nga teritoryo, eya meto nga bansa, ing kayang kayarian, at yuking banwa, at keti daralane karing puso tamo. Potang at siya'y Kristo at yapo'y mag-ari ating kapayapan. Dapat mabilog ayato alapong kapayapan. Nung alatapang kapayapan king biyetamo, buri ng sabihan, i Kristo, eya pa mag-ari kaya katamo. Para karing penandit, tayo po tinggap i Kristo, ang tingkya katamong ari, ari ning biyetamo, sisyan tamo po iti, manyawad tamong kapatawaran, pakalulu, at sikaran, king kakatamong malugod at mapamakalulong ari. Itamangan po, aminan ko, King Diyos sa mayupayang totoo, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, king isip, amano at dapat, at may iliwang kakulangan. Ulinitay panigapu ko kang Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. ing Diyos, amayupaying tuto pakaluluan na katamo, at king pamapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasa, king biye alananggang. Amen. Gloria in excelsis Deo. Amen.
manalangin tamo. O Diyos ay pami, inyang pignasan mong ipakit kaya kami, kingi kayong Panginoon ding sabla, at ginuring hanggang tao. Tinubod me kaya kami, Jesus, ay anak mo, ing mapakumbaba ng talasuyo ning kaya kang lugod. Amidawon king biyena babo ning krus, alang-alang king mabilog a ketawan. Pagkaluban mo kesanang sa patakasal pantayanan, makabalong ibat kaya, kinging pamanyuyuya, yang kayang pamagari, ating pamiyampang king biyemi, para karing kekeng kapatad, yang pamagkamit tula, at saya, ayanala ko kaya kaming ningninuman. Itiyadon mi kaya o Diyos, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king halanang ko. Pamamasang iba't ti libro ni Propeta Daniel. Kaniting pamanakit, aikit ko king kekaba ning benging. Ikit ke imeto nga kalupa ning anak nin tao. Lalapitan ako, makapadurot siya kimbiga. Mintaya ketang mabibek kapilan paman, at may pakilala ya kaya. May pagkaluban niyang upaya, dangalan at kayarian, bangding tao, risablang bansa, lahi at salita, suywande. Ingkayang kayo pa yan, manatili king kapilan paman, ating kayaryana, iya miwakasan. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ingino ariya, makaganiya king kamalan. Inginu Ariyo, makaganiya king kamalan. Ingino ariya, makaganiya king kamalan. Ingino mimalan niyan sikanan, migbabat siyang upaya. Inginu Ariyo, makaganiya king kamalan. Inyato matatagya pundasyon, kapilan man maugun. Introno mo o Gino, matatagya manibat na kanitang minuna. At di ka at tinakabayo pa, migmula insabla. Inginu Ariyo, makaganiya king kamalan. O Gino, dingkekang kautusan, alalang kayangganan, ingkekang tuknangan, sadya king kabanalan, kapilan man. Inginu Ariyo, makaganiya king kamalan. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Hi Jesucristo yang tapat asaksi, ing peka mo munang dili, karing sinubling mebe, at peka pun daring ari, keteking yato. Kaluguran nakatamo, at king kayang kamatayan, timawa nakatamo, king kasalanan at gewa nakatang lahi, daring hari at sadote, ban sumuyo king kayang Diyos at igpa. Kang Jesucristo, ulinita, miyabiyang ligaya at upaya, ang king kapilang paman. Amen.
Yaing daratang ababoring biga, akit dering sabla, pati naretang tinandus kaya, kumyakla ring sablang bansa, ning yatu, uli na ning depat da kaya, itiya, ing katutuhan. Amen. Ako ing Alpha at ing Omega, nga naning Gino, Diyos sa mayupaya, king sabla, ing Diyos ning kasalukuyan, ning milabas at ning paintungol. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Nuwan niya ing daratang king lagyoning Ginong, nuwan niya ing daratang ng kayarian David ay ipatam. Ingino, mandabeya kaya kayo. At kaya ka ang temorin. Pamamasaking mayap abalita, agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Ika ing ari ding Hudyo, nga nang kinutang Pilato kaya. May kibat siyang Jesus. Ibat kaya kaite, o ating aliwang sinabi kaya ka tungkol kanako. Hudyo kuwari, nga nang kinutang Pilato, ding sarili mong kabalen, at ding pamuntok daring saserdote, delarakak kanako, nanuwaring depatan mo. Pekibat ng Jesus, eya para keting yatu ingkakong kayarian. Nunging kayarian ko ketiya king yatu, dingkakong talasuyo, makilaban lang, ban ekumiyabye karing Hudyo. Dapot ingkakong kayarian, eya king yatong iti. Ingburi mong sabihan nga ng Pilato, metong kapin are, may kibat si Jesus. Ikaw, ing sasabing ari ko, iti yung sangkan nung bakit mi bait ko, at dinatang ketiking yato, ban mo niya patutu, king katutuan. Makirandam ya kanako, ing ninuman makapanig, king katutuan. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya ayabak ning Diyos po kaya kayungan. Palakpakan tayo po ing kakatamong ari. Jesus ing ari ning meto sikluban. Dakala pong ari ketiking yato, dapat mag-ari-arian la rin. Uling ingkarelang pamagari, pansamantala mo. Dapat ing pamagari ng Kristo, manatili ang gaking alananga. Amen. Ing piyesta na po niti,
medyo bayo ya pa. Mitatagya po iti niyang 1925. Medyo bayo-bayo ya keng 20th century. Makanano ya pong mitatag iti inyang ating World War First. Nino na pong may kadanas ketang World War First. Ala pa po ala siguro. In World War First, may ganap at may kumpisa inyang July 28, 1914. At ina pong mibait kene, ala pa po. At hanggang November 11, 1918, 4 years, 3 months, and 2 weeks in World War First. May gumpisaya po king Europe, kay ba't miragdagan niya pa in Russian Revolt inyang 1917, karin king Europa, may gumpisa po in gera, may kiabing Amerika, in China, at in Japan. Nya meging World War First. Kay ba't na po ning gera, mabilo kaya to uling megumpisaya king Europa, in Vatican City, in Rome, pepadalaya pong metong apari, Monsignor Ambrose Ratti, bankanita, mantabi karing tao, amekigera, dakalang mga mate, mga sirala ring gusali, building, pepadalada po karin, bankanita, lawan na, ing milyari, at makaantabiya karing tao. At masanting po yung depatana, kuning nirekolde po, pepaulyante, king Vatican, Monsignor Ambrose Ratti, kay batgewade pong Cardinal Archbishop of Milan. Inyang 1922, Matea po ing Santo Papa, Pope Benedict the 15, Meteya at ing Kalilina, yapin Monsignor Ambrose Ratti, itang pepadalada king Europa karing mekigerang bansa, ating making lagyuna Pope Pius the 11th. At atandanan ita pong mete Pope Benedict the 15th, kaibat ing Santo Papang pelitan ng Pope Francis, yapin po Pope Benedict the 16th, at ila pong lagyo rin, alilando lagyo, kalupan ng San Pedro. Nano pong sinabi ng Pope Pius the 11th, Monsignor Canita, Monsignor Ambrose Ratti, o te kumanakit kapayapan nga na, at metong yamu ing makaybe kapayapan, mabilo gayato, yapin Kristo. Kailangan Kristo magariyak. Bakit ding tao milalaban la? Singkasikan la puwersa. Buri na pong sabihan nung ating gera alang lugod, alang kapayapan, at metong yamo ing makaybe talaga kapayapan, karing tao, yapin Kristo, ing ari ning meto sikluban, makanyane pong tinatap, iting kapiestan, Jesus Christ, the King of the universe. Kristo po, lawin tayo king bumunang pamamasa, Propeta Daniel, kanya pong lumang tipanini, 164 BC, before the birth of Jesus. Propeta Daniel, ikit na ning metong tao, nga na po, lalapitan ako, makapadurot sa king biga, mintaya kitang mabibiya kapilan paman,
at mi pakilalaya kayo, mi pagkaluban niyang upaya, dangalan at kayarian banding tao ring sablang bansa, lahi at salita, suyuande, ingkayang kapayapan, ingkayang kayupayan, manatili king kapilan paman, ating kayariana, eya miwakasan. Ikit na nepong propeta Daniel, ining tao ngayon, ining lalaki, at yapin po ing ginutamo. King second reading, Revelation, po, naning sasabihan nga na po, kaluguran na katamo, at king kayang kamatayan timawan na katamo, king kasalanan, at gawa na katang lahira ring ari, saserdote, ban sumuyo king kayang Diyos at ikpa, kang Yesu Kristo, ulinita, miyabye ing ligaya, upaya, ang gaking kapilan paman. Amen. Ing kayang upaya, ing kayang kayarian, alaya pong kapupusan. Makanyan muna naman, inyang Inganghel Gabriel, sinabi na po King Birhen Maria, King milamnan niya't kagliya, maging anak ning Diyos akakatas-katasan, yapin po Yesu Kristo, ing kayang kayarian nga na, alayang kapupusan. Alaya pong kapupusan, ing kayarian ng Kristo. Miyabiengan ingaganaganong upaya, king banwa at kete king yatu. O ini po, at anyang nibay chay Jesus, pintalan derening pantas mga biyasa, inampanganan ding regalo, na ano pong regalong binyera kaya, inyang nibay chay, ginto, insenso, at mira. Ing ginto, babiyaya mo po kareng ari, inya pinik Kristo, metong yang ari. King Ebanghelyong binasa ko po ngayon ni Nanong Milyari, ding kabalen ng Jesus, they accused him of a religious accusation. Nanong sinabi na din ng kabalen na Jesus makipantay aking Diyos. It is a blasphemy. Ne po? Blasphemy. Inaccuse makipantay aking Diyos. Talaga naman Diyos ay Kristo. Kay ba't nanita manuluya ning aldo na ning Sabat. Bawal po yung manulo ning aldo ning Sabat. Pero Jesus menuluya lebagane ing aldo Sabat. O ning anyang marap ne po, inarap de kang Pilato bang kanita i-execute ne ing kaparusan. Yapin po yung crucifixion, beligtad da ing karelang accusation, making political ya. Na nung accusation da kaya, na iya susulsulano ring tao, lumaban king Roma, karing Romano, susulsulano kanu ring tao, mamayad buwis. At yung peka importante pong sinabi na, metong yang ari. Nung metong yang ari Kristo, kalaban ng ari ing emperador ng Roma. May papatekan yan. Nung ika metong kang emperador o kaya metong kang ari. Dapat Jesus nga na, ing kayarian ko, eya kete king yatu. O ini po, ing kayarian ng Jesus, tutupin mag-ari aking banwa. Potang pangadyan tayo po ngigpami our Father. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Ing kayang kayarian, mibabaya kete king yatu,
Ingkayang kayarian, eya po meto nga teritoryo. Ingkayang kayarian, eya mayayakit king meto nga bansa. Ingkayang kayarian, at siya po kene. At siya king puso tamo. Nung sinabi ng Pope Pius XI, manintun kong kapayapan nga na, o te kumanakit kapayapan, ating kapayapan iti ay bienamong ning kekatamong Ginoo, Kristo, iya dapat ing mag-ari karing puso tamo. Nung Kristo mag-ari karing puso tamo, nano po dapat ingakit tamo karing puso tamo? Talaga kayang mag-ari ay Kristo? Makananot nano po ngakit tamo king puso tamo nung Kristo mag-ari. Akit mo po yung katutuan. Papanigan tamo yung katutuan. Nyapin king ebanghelyong binasa ko nga na makirandam ya kanako ing ninuman makapanig king katutuan. Ing makapanig king katutuan, buri ng sabyan kaya bineng Kristo. Tamo po papanig king false, king fake news. Kailangan panigan tamo ing katutuan. Nano pa nga dapat tamo akit karing puso tamo. Nay Kristo talagang mag-ari karing puso tamo. Lugod. Lulugod tamo po. Kalupa ng Kristo, nung nalata pang lugod ang gangin buri ng sabi ni Kristo, pamag-ari karing puso tamo. Ing lugod mamermisyo, ing lugod darapat mayap. O ini po, nung ita mo mamermisyo tang kalupang tao, buri ng sabihan ni Kristo, pamag-ari karing kakatamong puso. Pamag-ari king biyeta mo. So there must be truth. There must be love in our hearts. Uling Kristo, ing Diyos nga na, ing lulugod, ne kakilala ing Diyos. San Juan, ing lulugod, ne anak ning Diyos. Nya kailangan po lugod tamo, kalupan ng Kristo. Nano pa po dapat ingakit tamo karing puso tamo. Emo katutuan, truth, emo love. Kailangan nating hustisya, justice. Hanggang alang hustisya, alang lugod, alang katutuan, there will be no peace on earth. Kailangan po ating katutuan, ating lugod, po ang ating lugod, ibiyem yung hustisya. Nano nga kakita mo ngini, karakal po, tamo akakit yung hustisya. Ali po, lalong-lalo na, karening mayupaya, alakang agyo karing mayupaya, agyang kasalanan da, miligtas lo, dapat pa kamalang kong kapatad, datanging panahon, agyampang peka magaling kang diling abogado, ketiking yato, potang marap kaking Diyos, mapagtanggol ing kekang sarili. Ulitan ke po, agyang ikaing peka magaling diling abogado, ketiking yato, nung pibalabaligtad ming katutuan, at mubabing justisya, potang marap kaking Diyos, agyang te ka magaling daka ding abogado, mo apagtanggol ing kekang sarili. Kailangan po ating hustisya, at nanong babyenan ng hustisya, kapayapan. Without justice, there is no peace. Amen? And peace is not the absence of war. Peace. Peace, it is the presence of God
Potang at yung Diyos, ating katutuan. Potang at yung Diyos, ating lugod. Potang at yung Diyos, ating hustisya. Potang at yung Diyos, ating kapayapan. Potang at yung Diyos, ating biye. Nyapin po'y Kristo, ing tunay ari, ing susuyo, ing peka makatas diling pamanyuyo na, pepakit na, inyang mi pakuyak ing krus. O ini po'y trono na, metong yang aring alang kastilyo, metong yang aring alang palasyo, metong yang aring alang trono, o ini po'y trono na, ing krus. At inya pang koronang suksuk, eya koronang ginto. Alya po, inya pin, nung iya po'y mag-ari king biyetamo, di na nakatamo pang biye alananga. Emo po biye kete king yato, nune biye alananga. At emo ing lugod, emo ing katutuan, emo ing hustisya, emo po ing kapayapan, di na nakatamong biye amip nung tula at kaligayan at biye alananga. Lawen niyo po, potangalayo Kristo, potangay mag-ari king biyeta mo, o ini po yung maliliari. Pakiramdaman niyo po, potangay Kristo, mag-ari king biyeta mo. There is no truth, there is no love, no justice, no peace, no true life. There is hatred. There is indifference. Alalang pakialam. Dengaliwang tao. Burinang sabyan po tang ating hatred. Kamwa, pamipagkamwa, po tang alam pakialam king metong at metong. Kristo pang mag-ari. Potang ating oppression, potang ating exploitation, potang ating suppression, potang ating corruption, potang ating chaos, potang ating kamatayan, death, potang alang happiness, ingakit tamong hell, ing impierno, alayong Diyos king impierno, karinya po mag-ari ing demonyo. Kristo, ya dapat ing mag-ari king biyeta mo, pakamalang kong kapatid. Iya talaga ing dapat mag-ari. Pangadita mo po, sana ngining pagselebranta mo ing kapiestano solemnidad ning Kristong ari, iya sana talagay mag-ari king biyeta mo. Bisa ko pong may kakapayapan, tunay kapayapan, pasakop tamo kam Kristo ing ari ning meto sikluban. Ken tutuking Domingo, uli pong taulineng Domingo iti, ken liturgical calendar, mayari ni ing year B, ken tutuking Domingo, magumpisa niya po ing year C, at magumpisa niya ing Adviento. Magsadyata na para king daratang apaskong pangabait na ning kakatamong Ginoo. Sana mibait siya karing puso tamo Kristo ing ari ning meto sikluban. Amen. Ipasiyag tamo po ngening kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Joseph pang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Jesucristong anak ng bugtong aginutamo,
pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mi bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mikotkot, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepaitas ya banwa, makaluklok wananing Diyos ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti iban mo kung karing mabiyang pang menga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bi alanangga. Amen. Manalangin tamo kang Kristong kaya katamong hari, ban mamahalaya karing sablang tao, kapamilataning upaya ning kayang lugod. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, datang ke kami ing kayarian mo. Ginoo, datangke kami ing kayarian mo. Nuwan ka, o ari ning meto sikluban. Tinatangkaban gawan mo keng meto nga malayang balayan. Para ka rin pamuntok ng bansa, amagdalang lugod at katimawan. At para ka retang maging sangkan ng pangawala na niti. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, datangke kami ing kayarian mo. Nuwan ka, o ari ning meto sikluban. Tinatangkaban gawan mo keng meto nga balayan. Ding mikakapatad. Para ka rin magluwalo king matulid ting aliwa. At para ka rin magluwalo king bukod mong karela. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, datangke kami ing kayarian mo. Nuwan ka, o ari ning meto sikluban. Tinatangkaban gawan mo keng meto nga balayan. Ding talapatutu. Para ka rin Kristiyanong mabibi, king karelang kasalpantayanan. At para ka rin pabustandang mate, ing karelang kasalpantayanan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, datangke kami ing kayarian mo. Nuwan ka, o ari ning meto sikluban. Di natangkaban gawan mo keng meto nga balayan, ning katutuan. Para karetang ding amanurat dapat malyaring panaligan. At para ka rin magtaksil keka, at king metong at metong, manalangin taking Ginoo. Ginoo, datangke kami ing kayarian mo. Nuwan ka, o ari ning meto sikluban, di natangkaban gawan mo keng metong nga susuyong balayan, para king metong at para ka retang makbe, king sariliyang maymut adalan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, datangke kami ing kayarian mo. Nuwan ka, o ari ning meto sikluban, di natangkaban gawan mo keng metong abalayan, ning kapanayan, para ka rin hanggang magkapilit magobra, para king sablang mayap at para ka rin sinuko na, pauli ng kayalan ng pag-asa. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, datangke kami ing kayarian mo. Nginit ang tamo, ing saritang kapagdasan. O ginumit ari, kaya biyan mo kakargan mi ing pusan ding kapatad mi. Maging mayan sana ing timbang na uling iti metong yang pusan ning lugod. Bustan mong maging sikananda ka, ngenit manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin tamo kapatad, maiting kaya katamang dawon, matanggap ya arapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapan niya saning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamo ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, daraon miya keka ing sakripisyo, akapamilatana, pakikasundunin ing anak mo ing meto ketawan. Pagdalani sanang pamisan metong at kapayapan, ing mabilog ayato, itiadwan mi king kapamilatanang Kristo Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo, manatili kaya kayo, At kaya ka antemorin, iyat nayo ring pusoyo. makayat na no, king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos, Ginoo tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos king alananggad lubos mayupaya. Tilduan ming talapagdawon ning meto yatu, ing kekanganak a Ginoo ring sabla. Linyan me king laro ning kaligayan, tanda ning alang kapupusan mong pamangilala kayo. King gimpananang pamagdawon king krus, yeng dalise talapaggugne, yeng ginanap king kaligtasan mi, yeng sinakop king meto yato, king kayang pamagari, king sabla pepakilala na ing tapat mong karangalan, banay biyena ing biyemo karing sabla, at layong ayang pangneke kayong kayarian ayalang kapupusan. Kayarianing katutuan at biye, kayarianing grasya at kabanalan, kayarianing katuliran, lugod at kapayapan. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe, kingalantok ng dang pamamiye kapurian keka at ngaming magkanta. Banal ming igpa, karapat dapat na kang purian ning meto yato, uling king kapamilatan ning kekang anak, Yesu Kristo, Ginumi, at king kayupayaning banal Espiritu, dininan mong diye at kabanalan ing sabla, alakang tuknang mamaus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbug na, ing dalise daong miyayampangya bilang kapanyamban king lagyo mo. Igpa, pagamuamumi, ing pabanalan mo lang king espiritu mo, reting ain at daralamit daram keka, ban maging katawan at dayano ning kekang anak, Yesu Kristong Ginumi at Ari. Aminutos kaya kami, ban pagmasusyan niya, iting banal ay Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwane ing tinape, pepasalamatan akat pinuri, pira sunit binyene karing kayang disipulo, ngana, tanggapan niya iti,
ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayon na kang pepasalamatan at pinuri, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan ye iti, ikongan, at minum kayo kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketam mi patawaran daring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan, igpa, gaganakan mi ing kamatayan ing kaya kang anak, aming abus kaya kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo. Inya daraon mi yakeka bilang kapasalamatan iting mabye at banal as sakripisyo. Baligdan mi ing yayayin ning kaya kang Santa Iglesia, at lawan me ing midawon king sarili na, paulining kamatayan na ikwa na kaming sinut keka, pagkalam mo king ing kaya kaming pamisulusulo king kayang katawan at daya, mikatman kami king banalay espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong alananggang daon keka, at papalyarian na kaming mirakayanan king pimamanan ding kaya kang banal. Muna kambe ng Maria, akapilan man birhen na induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang esposo, ding nuan mong apostol, at ding malagayang martires, at ding eganaganang banal. Paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan, alang patanat king arapan mo. Igpa, iti sana ngayon ning pangasut mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato. Pasignangan me kasalpantayanan at luguding kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe kete king yato, kambining kekaming talasuyo, Papa Francisco, inke kaming obispo, Florentino, Pasiano, inke kaming obispo emerito, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na Father Meg, Father Mark at Father Marvin, ating mabilog mong balayan ay natbus ning kekang anak. Igpa, pakiramdaman mong mipnong pakalulu, ing panalangin mi, in panalangin na niting pamilyang pinulong mong marap keka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman ding kapadadming, mayang nabiye, ading sablang keka, mamatulat, may muna kete king yato. King katahimikan, ganakan tala puring kaya katamong kaluguran na mayang nabiye, iyapse tala lagyo,
king katahimikan. At ding maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na detangala ng makaganaka karela. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligayo mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalumuking yato, ing sablang bagi mayag. King kapamilatan ng Kristo, kang dena at kaya itamayo pa yung tutong kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingala nangga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingala nangga. Abe, mi kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po'ing panalangin at tiro na ning ginota mo. Ikabos mo kami o Ginoong King sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kami king sablang kaligaligan,
kabang maninay kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nonelawan may kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Oning ginutang Yesu Kristo, ing ari ni Meto Sikluban. Tanggapan tayo, uling wanlading mayaws, kingapunan ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganakapo para king organisadong pamakinabang, ing pari o yang dising lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po kareng pwestoyo, para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iatsyat laring palad o gamat, para karetang itanggap malyari tapong lukluk o siklot king panalangin. Ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kalaguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ningyening pinandit era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ing sarili ko keka, emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo, pigkalugme kaya kami i Kristo ing ari ning sablang lelangan bilang pamangan para king biye alanangga sopan mo keng mi biye agpang king kayang ebanghelyo at idala mo kami king tula ning kayang kayarian anong nuya mabibiat magari manggaman king alanangga. Amen. Pangadita lapungin rin kaya katamong kaluguran na mayang nabiye, manalangin tamo. O Diyos ay igpami, ing lugod mo miraras ka ring mabiyempong mga mate, pasalamatan da kaking marugol mong pakalulu ang pong lugod, sineseming pamilya mi kaniting lugod mo, at iting lugod mong alang kamatayan, yaing buklod mi karela. Pasalamatan da ka para karing sablang mayang nabiyeming pipumpunan, pengari, kapatad, kamag-anak, ading sablang dinapat mayap kaya kami. Tanggapan mo sana iting panalangin mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Litanya ring banal para karing mayang nabiye, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Banala Mariang Induning Diyos, Panalangin mo lo, San Jose igpang talaingat, panalangin mo lo, San Juan at Talapaminyag, panalangin mo lo, San Miguel, panalangin mo lo, Banalay Anghel ning Diyos, panalangin yo lo, Santa Ana at San Joaquin, panalangin yo lo, ikayong banala, Apo at Ingkong, panalangin yo lo, Santa Maria de la Cabeza at San Isidro Hortelano, panalangin yo lo, ikayong banal Amiyasawa, panalangin yo lo, Santa Celia at San Luis Martin, at Santa Teresita ning Niño Jesus. panalangin yo lo, Ikayong banal a pamilya, panalangin yo lo, Santa Rita at Santa Gianna Barreta Molia, panalangin yo lo, ikayong banal ay ma, panalangin yo lo, Santo Tomas More at San Manuel Morales, panalangin yo lo, ikayong banal at tata, panalangin yo lo, Santa Monica at San Agustin, panalangin yo lo, ikayong banal ami ima, panalangin yo lo, San Basilio Señor at San Basilio Magno, panalangin yo lo, ikayong banal ami tata, panalangin yo lo, San Benito at Santa Escolastica, panalangin yo lo, ikayong banal ami kapatad, panalangin yo lo, San Fernando at San Luis Ari, panalangin yo lo, ikayong banal ami kamag-anak, panalangin yo lo, San Francisco at Santa Clara ning Assisi, panalangin yo lo, ikayong banal ami kaluguran, panalangin yo lo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Kalunsod, panalangin yo lo, ikayong banal a Pilipino, panalangin yo lo, San Nicolas ning Tolentino at Santa Gertrudes, panalangin yo lo, ikayong patulunan ding maldang kaladwa, panalangin yo lo, ikayong sablang banal ning Diyos. panalangin yo lo, Ginoo malunos ka, Ginoo ikabos mo kami, king sablang sakit at kapanandaman, Ginoo ikabos mo kami, king kakaluluhan at masipit at pamangailangan, Ginoo ikabos mo kami, king kailan masabal at pakamal, Ginoo ikabos mo kami, king alananggang kamatayan, Ginoo ikabos mo kami, king alang kapiadyan ang kamatayan, Ginoo ikabos mo kami, Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning hiyato, pakaluluan mo kami, Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning hiyato, pakaluluan mo kami, Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning hiyato, ibe mo kaya kaming kapayapan, dinan mong alananggang kapaynawan o Ginoo, paslagan alasana ning sulumong alanganggaw. manatili la sa king katahimikan. Amen. Igpami, At syukapan mo, may samba niyang lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng lug mo kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibe mo kaya kami king aldong eni. Ampo ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka.
anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, e mo kaya paisawag king tukso, nun ikabos mo kami king sablang marok. Bapo Maria, mit mo king grasya, ing ginang Diyos sa tsukeka, muan ka karing sablang babay, at muan niya pa naman yung bunga ni Tiyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngini at king oras ng kamatayan ni Amen. Ligaya king pa at king anak at king banal na espiritu, anti mo'y sadyarang ligaya, ba't king kamumulan, nginit manggaman king alanangga. Amen. Luklo kayo po sagli, bayo'y patienting Santissimo, announcement po, atin tamong second collection para king National Bible, at iti pong kaya kayong donasyon, makasalpi king programa ng CBCP, Commission on Biblical Apostolate. Kadwa po, keng November 24, Wednesday, mayaw siyang Red Wednesday. Iti po mga atluneng banwang gagawan tamo, itamong magmasusi keng Red Wednesday, gaganakantala po at ipangaditala, tingaganaganang ligaligdang Kristiyano, the persecuted Christians, mabilog ayato. Keraklan po rin liligaligan day lapinding Kristiyano at metong lakarete ring Katoliko. Liligaligan dala, paulining kasalpantayanan da, paulining karelang kapaniwalan kang Kristo. Ken pong Merkulis, Red Wednesday, at intamong misa, itang abak, 6:30 ning abak, ang po itang alas 6 na ning bengi. So, inipune, magkakaroon po tayo ng candle lighting sa harapan po ng nating simbahan. Inimbitan po especially ang lahat ng Chapel Pastoral Council. So, rin pong CPC officers, religious and mandated organizations, makiabela po So, kukumbiranda kayo nga, lalong-lalo na po ring CPC officers, agyangya po officers, ring mandated organizations, religious and mandated organizations para tumagon po kaniti. Mga dita mo para karening persecuted Christians, ding magkasakit, paulinin karelang kasalpantayanan. Pangadita lang muna naman po, ring biktima ning karahasan. Aliwa mo po dening persecuted Christians, none ring tao, dakala pong mamaltratuanda, harassment, lalong-lalo na po ring magobraking abroad. Antimo rin po, pangadita la ring mga mate, keng COVID-19, den frontliners, bangkanita, ing Diyos so panala, king kayang lugod at pakalulo. At katlo po yapining fundraising sale at the patio. Siklaud tamo po, kanta tayo in O Salutaris Hostia.
mi puri at misamban ing Santissimo Sacramento king altar. Mi puriya kapilanman. Igpami at kabanwang, mi sambaning lagyo mo, datang kaya kaming kayaryan mo, mi pamintuan ilog mo kaya ti sulipan ti banwang. Ing kakalan mi king aldoldo, ibiya mo kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi kareng mi kasala kaya kami. Emuki paisawol king tukso, nuni kabos king marok. Amen. Mi puri at misambaning Santissimo Sacramento king altar. Mi puriya kapilanman. Bapu Maria mipno ka king grasya, ing ginong Diyos at sukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, nginit king oras ng kamatayan ni Amen. Mi puri at misambaning Santissimo Sacramento king altar. Mi puriya kapilanman. Ligaya king igpang, ligaya king anak, ligaya king Espiritu Santo. Antimoy sa diyarang ligaya, ba't king kamumulan, nginit kapilanman, manggaman king alananga. Amen. King katahimikan ning kakatamong puso, adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ngeni po gampanan tamo ing makuyad a prosesyon, uling ngeni po pagmasosyan tamo ing solemnidad ng Kristong Ari. Iprosesyon niya po kening gilid na ning pisamban, kaibat padug po keng pisamban.
Panalangin ng Pope Francis, King Pandemia, King Mepnong Kapakumbaban, si Claude Tamo at Adwanta King Diyos, na sana pupusan na iting pandemya. Alananggang pa, panawsan may pansining tao, pepatukunangan may saguling kimod ning yatu, pepadahimik mo yung kangi ay kami mismo yung makirapat. Pepakulungan mo kami king bale, ban panintunan da ka, ngeni. Pepakit mo kaya kami ngalang kwenta, yung upaya, at sikanan mi, ibagsak, ing ekonomiya, mga sarala ring pipagubran, dakal, mga lako obra kaya kami, at siniklog keng pasibayo, ban manyad milagro, uli na ning daralanan mi. Pigmaragulanda ka at inisip ming ing sablang at kaya kami, iba't mo king sariling kapagalan mi. Akalingwan mi, nanong nano kami ngeni, at nanong at kaya kami, iba't ngan keka, at ulian ning grasya mo, at pakalulo. Siguro Ginoo, iting kapagsubukan, at daralanan mi, iya pining pakalulo mo, dapat makapanpan mo. Siguro iting virus, metong yang paralan mo, balang dalise, at luminis ting kaladwami, ban makapagbalik keka. Manano na sang ing pauliniting panalangin, misasan metong ke puso, at mitayid king panalangin. Manyad king pakalulong mo at kapaldanan kaniting virus. Sana Ginoo, ilakom niting virus king yatu. Igpa, kasasawang manaya kaya kami, patawaran nyo kami ng emi pansin at makirandam king aus mo. Uling megi king makasarili at akalingwan ming ikaw ing Diyos mi. Iagkas mi nga mano mo at nipaldan pa ring kaladwami at katawan ating mabilog ayato. Itiyadon mi kaya kawaig pa king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo na mabibi at magari kambe mo king kametong aming banal Espiritu manggaman king alananga. Amen. Jesucristo, arining meto sikluban, Pakaluluan mo kami. Indoning Santo Rosario, Lanabal de Angeles, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Santo Domingo, Ipanalangin mo kami. San Pio V, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. pamagtagulaling kang Kristo ngari, o kayumanyumwan na Jesus, amen at busking meto ketawan, lawan mo kami king maragul kapakumbaban, makasiklaot king kakamalkamanan ay harapan mo. Ikengan lubos kengan keka, at bisa na keman maging lubusan keka, at banting upayang makapibiyabya kami king tapat, apamakiyagong keka. Ikengan kusa king magtagulaling iningal doyti, king puso mong kakamal-kamalan. King maragula kailan palad dakalapong tutu, ading makakilala keka, ading aliwa naman sikwil da ka, at pepaing gulutan, ding kekang kautusan o Jesus, ang mapamakalolo. Lunusan me sapo ing metong at metong karela, ilapit mo sa nangagadagat king puso mong kabanal-banalan, meging ari ka, o Ginoo, mo karetang anak mong tapat, akapilan man pakinawani keka, nunemo naman karetang anak abulagsak, at pepaing buris, at pinikos keka. Daptan mo sa akin mibalik ng pasibayo, miyuman, king pibale-bale ng hikpa, ban mate dano ampong kalipitan. Magingari ka naman sa karetang keka dinayo, paulining kamalyan, pauli na kaya ning pamikasala. Tayran mo sa
Iatad king dalaning katutuan, amponing metong mong kasalpantayanan, banketa e na binanglambat, maging metong nyamu ing kawan, lalam ning pamamahala, ning metong mong pastol, pakamalan miyo Ginu, ing kakang banala kapulungan, matibe, kalayan, at iligtas meking sakuna, o nanuman kaligaligan. Ipanabang mo ka ring sablang bansa, ing karatunan, ing pamibiyebye, layong daptan mo sa, ing misumagid ng panig ng yato, king alanang aliwang siwalang marandam, nonemo, ing mepuri at misaplala, ing dibinong puso, apanibatanan ing kaligtasan mi, at maligaya kekang ngeni at kapilan paman. Amen. Amen. Kanta tayo po yung Tanto Mergo. Panem de cielo pretidis tiis, omne demetam Tumin silbentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabilis passiones tui memoria reliquisti tribuecusemus idas nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tua proctum in nobis iciter sentiamus vivibis et regnas in saecula saeculorum.
ting divinong kapurian, may puring Diyos, May puri ang Diyos. may puring kabanal-banalan ng lagyo, May puri ang kabanal-banala ng lagyo. may puri Jesu Kristo, Diyos ang buong taong totoo, May puri ang Yeso Kristo, Diyos ng puntaong totoo. may puring lagyo ng May Jesus, puri ang lagyo ng Jesus. may puring puso ng kabanal-banalan, May puri ang puso ng kabanal-banalan. may puring daya ng kakamal-kamalan, May puri ang daya ng kakamal-kamalan. may puri Jesus King Santissimo Sacramento ng altar, May puri ang Jesus, King Santissimo Sacramento ng altar. may puring Banal Espiritu yung Paraklito, May puri ang Banal Espiritu ang Parakleto. may puri ang emonanong degula na indoning Diyos si Mariang Kanuanan, May puri ang emonanong degulan na induning Diyos, e Maria kanunuanan. may puring banal at emibusingan ang pangakagli, May puri ang banal at ememusingan a pangakagli. may puring maligaya ng pangaulibanwa, kaladwa ang buong katawan, May puri ang maligaya ng pangauli banwan, kaladwan at katawan. may puring lagyo ng Maria, Birhen ng buong Hindu, May puri ang lagyo ng Maria, Birhen ng Pongindo. may puri San Jose ing kapantas-pantasan ng esposo, May puri San Jose ang kapantas-pantasan ng esposo. may puring Diyos karing kayang anghel ang buong santo. May puri ang Diyos, karing kayang anghel ang pong santo. Amen. Amen. Talakad tamo po, Salve Regina. Suspiramos
Sancta Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. manalangin tamo. O mayupaya talananggang Diyos, amisa jaking katawan ng pong kaladwanan ng maligayang Birhen Maria, maging karapat dapat ang pagkasautan ng kekangana, king pamakiyagong kambening banal Espiritu, pagkalam mo, kabang pagsayan ming kapigaganakan kaya, mikabos kami sana karing kasalukuy na dewakan at alananggang kamatayan, paulining kayang maganakang pamamilatan, kapamilatan na mo rin Kristong ginumi. Maria, kambening malugod ng anak, Bendisyon na nakatamungan. ing misa mi daune, umena kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Palakpakan tayo po ing kakatamong hari, Kristo ing ari ning meto siklugan. Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Para apanatilian tamo yung gustong daot king bawat metong at metong, pakisabi may po manatili tamo ka ring pwesto at panayan tarating asherets. Ituruda po kaya katamo yung gustong dalanan paluwal king kaya katamong pisamban. Pagana kami po na ila kakalingwan babaldog ding form king kaon, ama makakabit lele daring pasbol, takalas salamat.